Buna jol. Bu elin jol. Bir yerde el bas. Balonlar var mı? İçeride gidiyorsun. Skavat kalparası var, düğün var, kalparası var, sakta durgan yer var. Maşına mo жерде турбас. Карагыла мына. Эгерде ушундай боло турган болсо, жап кыл, анда кереги жок андай иш. Сарбы? Башна болуп эле тротуар менен келет экенсиң. Тротуар менен келет саман жүгүлүнү коюп коет экен жолдун ортосуна. Мына бул Өзгөн шаарындагы тротуар. Негизи курулуштун нормасы боюнча тротуарда мындай ылдый караган подъезд же чукурлук болбош керек. Мындан кийин ушундай көрүнүш боло турган болсо жабылат иш кандай. Тротуар койбой. Тазалагыл. Бул элдин жүрө турган жолу. Түшүнөштүкпү? Давай ишти мыйзам чегинде кылалы. Болду. Эси ким муну? İşte atkın ballar kim? Starşehirler kim? Sen de. Kandaysın? Yaxşı mı? Patentini görsötmüş. İşkerlik boyunca patentini görsötsün. Kança kvitansiya to'ladi? Endi nima qildilar-ku? Endi ogoh bersalar, qo'ymaymiz. Buni ichkari bol olib qo'yamiz. Jol jabılmasın. Bol olib qo'yamiz. Kim? Çıkmaysın be. Koy. Çıksan? Kimga qaraydi? Aleykümselam, qandaysın? Esi kim bu? Hozir sensin. İşte berganmiz. Sen ishlab o'tasanmi? Bu balonlar nima balon? Ular balonlar. Nega berga qo'yibsiz? Nega kelsa? Trottoar ishlashsa bo'ladi. Bu? Buna jol. Bu elin jol. Bir yerde el bas. Balonlar var mı? İçeride gidiyorsun. Skavat kalparası var, düğün var, kalparası var, sakta durgan yer var. Maşına mo жерде турбас. Жолго тротуарга туруп алып, мына котормой жок, белгиси керек. Түшүндүңөрбү? Карагыла мына. Эгерде ушундай боло турган болсо, жап кыл, анда кереги жок андай иш. Ошону электронный кылып койду да, ошо налогдогилар. Ekinin 114. Kaysi var bakalım? 29 şuna yapmış. Bunu ondan buruk olsa gerek. Buna 600 aydı. Her ay sayın төлөп келем de. Kaldırıp öyle. Elektronlu patent platformu düşünürsün ha? Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыңарбы? Башна болуп эле тротуар менен келет экенсиң. Тротуар менен келет саман жүгүлүнү коюп коет экен жолдун ортосуна. Жалабацкий номер. Bunun neresi kim? Aysi dokument negizinde? Kim bunu taşıyor? Tartıp algılar, tap koy. Keyinki kelgen geçen büyüt alınsın. Мына бул Өзгөн шаарындагы тротуар. Негизи курулуштун нормасы боюнча тротуарда мындай ылдый караган подъезд же чукурлук болбош керек. Бирок бул жерде бар. Түндөсү түшүп кетиши мүмкүн.
Alsın bak. Alp varsın bir штрафстайын bir çıkarın. Ладно, икона. Екі жолы алып барып штрафстайынға тоқтатсын. Айыппұл төлегенге дейін ешкім қоймайды. Мындан кейін сіз бұл жерді арендаға алып жатасыз ба? Штрафты өзің төлеп қаласың бұл. Мындан кейін ушундай көрүнүш боло турган болсо жабылат ешкандай. Тұра қойбайды. Тазалагыл. Бул элдин жүрө турган жолу. Сүйлөштүкпү? Давай ишти мыйзам чегинде кылалы. Болды. Бардым алма. Ээси ким муну? İşte bakalım ballar kim? Старшийлар kim? Sen mi? Kandayсың? Жакшыбы? Патентиңди көрсөтчү. İşkerlik боюнча патентиңди көрсөтчү. Канча квитанция төлөп атасың? Карабайт, бул жол. Тротуарды açık kıl. Тартқыла давайте, тротуарларды ачып кыл, алып кыл. Çıkarıp. Патенти. Азыр дарегин айтып дагы мен чакырып салонго. Азыр сразу чыгарып берсин эмеден. Ушул үйдүн дарегин айтып кыласыз. Кайсы көчө? Канча? Манас. Манас 77. 73. 77. Телефон менен айтып кыла. Дайындасын. Патент немесин бар. Kim koysa kim ruhsat versin cezası. Dümbülak kaysı? Kalgan şart. Onu aldın. Kılmasın. Bugün de Давай тартып алыңыз да тазалатыңыз bunu. Bu bölündü. Bunun neresi kim? Ayşe dokumenti negizinde. Kim bunu taşıyor? Tartып алгыла. Tap. Keyinki kelgen geçen büyüt alınsın.